Kalau adek kemana kemarin? Apa? Ke bandara. Oh, nonton ngejemputin? Nganterin. Nu eta teh Adi. Oh. Gaya tuh. Kumaha kabarna di Jakarta? Gitu aja. Demo buruh, demo. Oh, aya demonya kemarinya. Pas urang di dinya. Macet. Itu. Oh, lain tidinya meureun teh kaliwatannya. Dan total di gedung DPR ya tol pajiin bikin. Kanempo hungko meureunnya katempo, lah katempo hungko meureunnya. Itu kaganggu. Itu kaganggu deh. Di jalan biasana gitu os jalan raya diharapkan gedung DPR.